Ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Jaya Mentakasingi Kalaple ya ka Gynecology Ward General lane ki kamra ki balashna thamai na ka benda ka jing sumar ya ki kinthai. Ya ki ni ki kamra la panchna panbha ha ka jinglut ka balong arpo lak prapo hajar ya ka jingshna thamai ya ki ni ki kamra la no senyang da ka KTO EMS Trust ka badan ha UK. Ha ka jingple ya ka ni ka ward la dan lang u Medical Superintendent ka hospital u Dr. R. Nongrum u Reverend S.S. Majau Chairman ka Governing Board Jongka Hospital ba KW Marbanyang Retired IAS Administrative Officer ka Administrative Assistant kong Samita Kurba ki Engineer bat ki nong tre Jongka Hospital ya ka ni ka ward ka bala plate mai la plate ba Michael Carson Tiu uba di udukot Jongka KTO EMS Trust. General Ward donated by KTO Trust FCRA 2024-25, dedicated by Reverend S.S. Majau, Chairman, Hospital Governing Body, Ratrik February, Anaja Opsan. In pleno, I can Analytical General Ward, I can remember the Kampha, the mental hospital. I complain to Medical Superintendent, Mayo, Pastor, Chairman of the Governing Body, Cabinet, Wanka, Mara, Captain, Beranangin, untuk sisters, staff of the hospital. Now one, akan kesini, kalau kesini, kepada Haji kalau kesini kepada IMC Mru, yang ini Trust, abang ini akan kesini kepada New York Play, yang akan ke ward kepada Long Jindon Kam, kepada kata jom ni hospital. Adian ki jingwan pet jom ni akan ke ward, uskan beradab, akan mau sami bagi doktor, kemudian untuk nurse, sister, kemudian kilapatai, yang Jindon Kam, berkuno ke kikuat ban modernize ya kene hospital pada kene ward kemudian kam haru kata khamtam namun taki general patients de da pensim jong ke cikmani lala ini kubur sa referring sa tutas kebadan kejong ini jong ni berbanding kecing negotiations ki pobon is dokumen ban pentip ba nakaliang jong ke trust kila sanction umba arpolak propo ja namun ta kene ward babang kami kesini kalau kesini kepada yai kemau ya keefat jom ni trust kepada nak kapur sekapur kita nak senyang tentang ni hospital. Yang ni bangai kepensim jom kecil ai play ya hospital entah kelimti bagian kelabun ini hospital kemajukan nak kapur sekapur kalau kemudian bilat bon gijing jenjar bon gi
kijingnya dinti jong hospital. Ndre nadu kiba nyi nilai don benta bane ke trust bane bar ke hospital nila persang kapan nila modernize berpembahat ya ki ward ki prepare banyarap limbaga ambulance limbaga maternity ward but kumju iru kami kalong kapensate ka bangang awarra na mga trust ba kajing ya day jumi ba hospital kadang ya continue nang isakman bangi karena niru ba hospital kabala yo banjam ya kis pasnem kini kisnam ki layat ikarna ma hospital kanang la sakri susu ya kajat drill ya ki nampang ki bawan kamtam na kisnam no kemdong na ki jaka ki bajngai bangi kwaru ba hospital ba kanlong hospital sisa na mata ki beduk ki besuk namta kitu ki brio ki makam cincar ban yo ya kata ka jing sumar haki hospital private ese ki ba kador ka bakim la afford ka jing don ka hospital bat ka jing erap bat ka jing don ta jong ka balang sinot kalau ka baay min sim ha ka healthcare kalau ka baay min sim ha ka jing puli bangi kermen hiru balimba ka jing don benta jong iwe nong tre jong ni hospital ba ka effort ka baki ki ai ki jingerap ki bagi ki yarap ke hospital ai ni ki ki no ai si mi ki pa ki ma don ta berno sinyang ki palang ni joni barbar ta ke plan kesana tang kini ki kentin ai play ya i medical superintendent iban aku por itu pun ini ban keli lada kadon kalat benang yo ban continue show ban yarap de kani kacing plila ke jom i bat kacing wat lat ke jom i ban kumno ban kiti hospital kene ke bari we piwe ban nang ne ban somo ban somo kurang de kulish bon ya kani sini ai ba hospital rang kiyo ki kam ki pakitre bat ba ni duairu bat ba namenta kani ka trust ru pakai tangdam kita relationship apa ni hospital tani ta ki kiti na kalian cuma kulish bon